matwa nangite sitwa yeah makatwa nange sitwa tayita ume na it is not good. How me asu me fanasiano me kale ya mundu mokomwe they are very confident na they have proved are they ya wame prove nimeona niteka na kweli no matone kiu na makeka chuna kainge na ibetisho ikaikia my husband cannot have an affair. Yeah, it is very true. Hawezi kuwa na affair lakini hawezi kana wewe peke yako. Aime inge aume na inge mwana meka hana mugeweka. Let me tell you what they do. Shusema tusikie. Wanaendanga mimi kataya manikumbaya. Wanaendanga tuko inange. Manda mundu utena attachment. Ijito kwate gwetha mundu ukwenda gwetha nake no endo mana bala wako. Azuma koma na mundu mataka amona ingi maisha ezela juma akelemani yo beta mazuti mazo kalika ko inange ekakuwa kindo keima second 35 ne thinuka kwayo kwa muka tene mwami na piona no mugula je mundu cije yetwa ndese no na mwezi sula yes that is what they are doing. Yeah, pastor muimaka umakule madhabao ni akoka nduke so mona tena muka hutawai na nduke ena affair alika abandu be mundu mukama utamwisi utamona unasangino wazi yakunike wasula ndenda isomo kumbuka endo thukuma na kinunu peke yake akadili na mundu mukosi na idipiu ndoka mwegwa na wito mela tukwata gwene gwethe wenda mundu su umotwae eta wenda tukebetia kuchakele no endo musukithia no endo manabala wako manu ende yakino hiyo ndio inafanya tushikwe sisi watu mnakuwa na shida. Wale hawashikangwi na waonekanangi kama wako na wanawake wengine wanakuanga nao lakini they are not. But afadhali basi hao ambao hawataki kujulikana niso tutikabandwa yaju mauthi street ne makatia ne abau kute mundu utinda wati niwezi mundu sino kunjani family yake ndatikilaka kimukimoka mame lakini malaya ni sawa haina shida. Malaya cool kama mimi malaya cool au meko nanga you ala mutinda muzifanya no weka lake betike mwe it is kweli unaweza kana bibi mmoja usiwahi msumbua asiwahi kushuku asiwahi ona message asiwahi sikia aguenda ako inange kosa mundu ona kabako inange nye none salimie mundu wenda ako inange nuno mundu mukola ukako inange ne mundu mukamusomu we mali yake mundu we protected kunde ndo aisha muse no problem. Kwanza asukate ume hiyo ukele ndio kwata nyago we mukai wothe ni che mukau ukatinda ka kuneta simweke che mukau ne nomba ne abingwa plan fucking we kwacha kendo kimba kende lale jao plan fucking Fogo dali fogo dali